Ka jingelang jang ke Central Executive Committee jang ke kenhuan ki samla jang ke wei ke sengsan perthai kan selech ke nong ba Delhi bandawa nak sarkar pedeng ban aino ada kejela bapura tang na gebenta ke rilum khasi bat jantia. Ya kene ke rai ki nong elam jang ke kenhuan ki samla kila syem ha ke jingelang ka balalong ha ka laipo trek unai wiang menta ke snam ar hajar ar puar. Hagni kesngi gidkhot jong ke Central Executive Committee jong ke kenhuan ki samla jong ke sengsan perthai Hill State People's Democratic Party kata ke HSPDP Youth Wing. Ha ke jingelang ka bagila syong ha MLA hostel ha Shillong kila rai banlech kanong ba Delhi bandawa ya ke jela khasi jantia na ke sarkar pedeng. Kani ke kenhuan jong Central Executive Committee jong ke HSPDP Youth Wing kandon arsngi kanong ba Delhi Hakmat kiyeng dorbar parlimen haka khatsau bat khatsan tarik mentau no opera arajar arpuar. Namar bahaki ni kisngi kandon ke dorbar haka yeng dorbar tauan parlimen. Sakawai pat karai jong ka Central Executive Committee jong ke HSPDP Youth Wing kabakala syem haka ni kisngi kadairu halor karai ban penlong ya kelempung ya tai halor ke jingdawa khasi jantia state ya kabaan sepenlong haka santarik mentau no opera arajar arpuar ha Dinam Hall Jayau Shillong. Haga bagi rio syampang ki banwan ai jingkran kin kentup yu Professor LS Gasa ubala syongthad na ketenat puli political science jong ke skul ba North Eastern Hill University Shillong ban umuk tiar uba Robert Jun Kharjarin. Haga ni kelempung yatai on sasam ru ika khusnam shkinong job ek jingkop tho ese halor kapang khasi jantia state bat halor kani layewere baro ki bleshim benta banwan chkane ke seminar. Haga ba pen menai ke kerteng joginong job. Habakran kinong pathai kubor kini kesngi kinong elam jongka Central Executive Committee jongka HSPDP Youth Wing. Kili ru bah kajing pendrung iki samla syakasang HSPDP. Haduk menta tang kito kebela pendrung lang bak online ladon palat san hajar arspa ngut. Bat lada khen lang baro ikito giba pendrung kerteng higi distrik boper kalakot syaka arpo hajar ngut. Ngi laya krenru hakabe day bat kata ke enrollment drive kabangi ngilapan banan nakawi kapur siya kawi pat. Kabas ngau tunat kalong, kani ke enrollment drive ke jongi menta, kalapoy siya kabenta kabangi melaban mudur. Ka jing kiu ha kabede bat ka jing rung ke jongi diki samla siya ka party ke jongi, kalatam ya ka san hajar ars patam, 5,200 plus youth are joining the party. Bat ka ba kham sultanat kalong ba wat kini ki kon samla ki jongi ki badai na ki thain lai umkhra polo bat keleng jong ka sor Shillong ki la phai khmat shekani ka party ka jongi ban nalor kata kini ki samla ki balaya phai shekani ka party ka jongi ka pen I ba kimdi tangki khna hanre ki deiru ki riurang ba ki badon ha ki profession ki ba pher la kalong ha ki medicals la kalong ha ki academics ki jongi bat kum kita kia don haka parti ke jongi. Te kabalai ngila penbena ba ngila shimya karai haki benai ki bladem ban penlong da ka isi competition haka bedi bat ka khasi janta state. Ka bas ngotanat kalong baki babun bagi kon samla khamtam ki samla puli ki jongi. Kilayo bani shimbanta haka bedi bat kanika isi competition. Ka basak menta kalong basatang bangin ai ke kusnam bat ban penbena ya kata